Yes, reka nongere mbasuhuze ndetse mbahe ikaze mwese tubana hano kuri News Lab TV. Reka mbifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka tunibita cyane. Twinjira mu makuru agezweho ari kubica bigacika ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere ka Afurika y'Ibiyaga Bigari, muri Afurika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni myemerere ntangire mbabwira ko kuri ubu cyangwa se kuri inshuro ngiye kwibanda kuri iyi nkuru yo kugarurwa mu nshingano kwa Lieutenant General Pacifique Masunzu. Uyu wari wamaze kuba ruvumwa na Kinshasa nyuma yuko ngo mu by'ukuri yagiye atanga amakuru atari yo ku ngabo za FARDC, aho yari ashinzwe mu by'ukuri zone yose ya gatatu y'ubwirinzi mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuva n'inshingano izi ni inshingano yahawe kuva mu mpera za 2024 mu mpera z'ukuboza mwaka 2024 atangirana ingamba ngo zo guhangana na RDF ndetse na MLDB turwaniho ndetse no na M23. Ariko noneho mu kurwana murabizi ko M23 mu ntangiriro za 2025 yahise bafatana ibice by'ingenzi nka Sake, bafatana umujyi wa Goma, yerekeza mu bice bya Bukavu mu ntangiriro za Gashyantare 2025 birangira Masunzu wagendaga ayabangira ingata afashwe nk'umugambanyi ndetse batangira kumukurikiza ijisho ubwo hafatwaga Bukavu ahunganye na Jean-Jacques Pelusi wari guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Masunzu ubwo nagira ngo mbabwire ko yaje gufatwa arafungwa. Icyo gihe gufungwa kwe yafunzwe azira ngo gutanga amakuru atariyo, kutitangira igihugu cyangwa se kudaharanira ko igisirikare cya Kongo yarashinzwe kuyobora kirwana na M23 ngo gikoresheje imbaraga z'umurengera. Masunzu yarashinzwe zone, yari afite inshingano yo kuyobora iyi zone ya gatatu ikizwi nka iyi zone irimo n'ubundi ibice birimo kuberamo intambara muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, ukongeraho Ituri, ukongeraho na za Outkatanga n'ahandi hagiye hatandukanye. Aka kanya rero amakuru yihutirwa cyane aremeza ko uyu General Pacifique Masunzu nyuma yuko ahamwe n'icyaha cyangwa se yari yerekejwe Kinshasa, murabizi ko mu minsi yashize ariko twavuze ko uyu yafunzwe azira mu by'ukuri ngo gutakaza cyangwa se ngo ubugambanyi, niko nabivuga. Icyo gihe Masunzu ibyifungwa rye byo byaje cyangwa se byakomojweho mu ntangiriro z'Ugushyingo 2025 bivugwa ko Masunzu yaba yafashwe afatiwe hariya Ikisangani mu ntara ya Chopo ndetse aza koherezwa i Kinshasa nyuma y'icyumweru. Amakuru akavuga ko rero yari yafunzwe na makuru y'ubutasi yavugaga ko ngo yafunzwe akekwaho gutanga amakuru y'ubutasi y'ibinyoma ku ngabo za leta ya Kongo FARDC ngo ndetse no kugira uruhare mu ifatwa ry'umujyi wa Nzibira muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ubwo ifatwa ry'umujyi wa Nzibira ashinjwa kuba yaragizemo uruhare ryaje rikurikira ifatwa ry'agace ka Bukavu n'ubundi kagenzurwa na M23 magingaya ngo kafashwe Masunzu yiryamiye. Birangira Masunzu uyu nguyu ukomoka mu Minembwe wanze abanyekongo bwo bw'abanyamulenge ndetse bene wabo b'abatutsi bose akabanga urunuka, ahubwo akemeza gufatanya na Tshisekedi abonye amazi atari yayandi. Biramushobera ndetse Tshisekedi asa n'umwihindutse. Icyo gihe Masunzu byarangiye asimbuzwa uwitwa Lieutenant General Nyembo Abdallah. Ngira ngo aya makuru twayagarutseho. Uyu Nyembo niwe wari uri kumukorera mu ngata muri ziriya nshingano yari afite. Ntabwo rero kubagarutse iyi ni nayo nkuru ngiye kubabwira, ntabwo iratangazwa mu buryo bwuzuye cyangwa se burambuye, ariko ntabwo agarutse muri izi nshingano yakuweho. Inshingano yagiye ahabwa n'abamwungiriza cyangwa se abamukorera mu ngata barimo ba General Gasita Olivier waje no mu by'ukuri no guhita asa nk'uburi wirengero. Aka kanya rero Masunzu amakuru aravuga ko yahawe inshingano nshya, ngo yahawe imirimo mishya, ubwo turaza no kubigaruka mu makuru yacu ari imbere. Ariko aka kanya iyo ni breaking news, nuko Masunzu yagarutse yafunguwe ndetse yahabwa inshingano nshya. Reka turebere hamwe rero izo nshingano yahawe. Ndabwira ko witwa Depite Mishiki wigambye byakira gitero FARDC yagabye mu mujyi wa Goma
rwose uyu we ngo yamaze no gutabwa muri yombi. Yes, Lieutenant General Pacifique Masunzu rero wayoboraga zone ya gatatu ya gisirikare muri Republika Demokarasi ya Kongo akaza gufungwa zira gutanga amakuru atariyo y'ubutasi bwa gisirikare, yahawe imirimo mishya n'amakuru atandukanye yemeza ko uyu Masunzu yagizwe umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo ushinzwe ibikorwa ndetse n'ubutasi. Yahawe inshingano, yagizwe umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo ushinzwe ibikorwa ndetse n'ubutasi. Ni inshingano yasimbuyeho Lieutenant Jacques Chaligonza Ndulu, uyu nguyu waruzimaranye imyaka 3. Ubwo Chaligonza ntago yaratangazwa aho yerekejwe ariko yasimbujwe. Masunzu yahawe zira nshingano ni nyuma yuko mu mpera z'umwaka ushize nyine 2025 yari yatawe muri yombi nyuma akaza kurekurwa. Ni Masunzu tuza kuvugaho byinshi mu kanya kari imbere, cyangwa se makuru yacu tuza kuba twibandaho mu buryo burambuye mu masaha ari imbere. Ariko uyu rwose abenshi baravuze bati noneho Tshisekedi amutumye ikintu gikomeye gishaka kuza gutuma noneho aramutse agize ahanyerera gato ashobora kuza kuhasiga gatwe. Bandi bakavuga bati ese nimpo cyangwa no kugira ngo mu by'ukuri abone ahahera noneho amwica burundu. Turaza kubirebera hamwe no mu buryo bw'ubusesenguzi. Ubwo rero reka tugaruke no ku yandi makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kugenda atangazwa ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yitwa Depite Willy Mishiki, wari umuyobozi w'inama y'inararibonye y'imitwe ya Wazalendo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yamaze kwirukanwa muri iriya mitwe ni nyuma yo kwigamba kira gitero cya drone cyagabwe Goma kikishirwamo abarimo mu Faransa akazi wakoreraga UNICEF ariwe Karine Buse. Ni gitero Kinshasa ivuga ko atariyo yagikoze nubwo bishinjwa na M23 bahanganye. Ndetse n'amahanga yagiye yamagana iki gitero ntiyigeze akomoza kuri suruse cyangwa se ku nkomoko y'icyo gitero cyateye giturutse he, cyarashwe nande. Ni ndege y'igisirikare cya Kongo itagira abapilote ngo yagabye igitero ku nyubako iri hariya Himbi yakoreragamo uyu muryango wa UNICEF. Ariko noneho gihitana uyu Mufaransa kazi Karine Buse, mbona ugiye kubera Tshisekedi umutwaro ukomeye kubera ko nk'ubu ngubu biravugwa ndetse birashimangirwa ko Ubufaransa bwatangije iperereza kuri iki gikorwa. Hanyuma amakuru avuga ko uyu Mishiki rero yirukanwe nyuma yuko yigambye kiriya gitero. Ubwo yaganiraga na televiziyo ya TV5 Monde yavuze ko ngo kiriya gitero kiri mu mugambi wa Wazalendo wo kwisubiza umujyi wa Goma. Ngira ngo murabizi ko bafite gahunda yo kwisubiza umujyi wa Goma baturutse mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Agira ati Wazalendo twambariye urugamba rwo kwisubiza Goma duturutse muri parike ya Virunga. Ubu tuvugana turi muri Nyiragongo mu birometero bike hafi y'umujyi, niyo mpamvu y'ibyo bitero rero bya za bombe. Aha rero asa n'ubworohereje iperereza. Ubufaransa bwatangije iperereza ngo kuri iki cyaha cyakozwe cyasize cyangwa se ku gitero cyasize gihitanye uyu Mufaransa kazi. Bisa nkaho rero TV5 Monde yahaye mu by'ukuri interview uyu nguyu Depite Willy Mishiki ikinshasa bataricara ngo bemeze cyangwa se bamaramaze bavuga bati dore uburyo tugiye kugenda duhisha amakuru yuko ari twe twagize uruhare muri kiriya gitero. Umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bwa VDP Wazalendo mu itangazo bwasohoye bwavuze ko ngo bwafashe icyemezo cyo kwirukana Mishiki kubera gutera impaka mu ruhame no gutangaza amagambo ashobora kongera umwuka mubi mu gihe igihugu kiri mu bihe bikomeye by'umutekano. Ubwo rero abayobozi ba VDP Wazalendo bavuze ko amagambo ya Mishiki yateje urujijo kandi ashobora gukoreshwa n'abanzi babo mu kubashinja uruhare mu bitero byibasira abasivile. Bavuze ko ayo magambo rero yarenze ku murongo w'ibyo umuyobozi cyangwa umudepite yakagombye gutangaza mu gihe amakimbirane akomeje mu burasirazuba bw'igihugu. Bavuze kandi ko gutangaza amakuru nk'ayo ku mugaragaro mu by'ukuri uri depite nka Willy Mishiki bishobora kugira ingaruka zikomeye kuri Wazalendo imaze igihe ivuga ko igamije kurinda abaturage no gufasha ingabo za leta guhangana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Hanyuma birumvikana ko ibintu bitoroshye n'aka na gato muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka noneho kuri iyi nshuro mbanze mbumvisha ahangaha biravugwa ko M23 rwose ngo yaba yatangiye cyangwa se nabo ubwabo barabyemerera ariko ko batangiye kwerekeza amaso byo mu ntara ya Chopo
hariya Ikisangani, ariko M23 ku rundi ruhande hari aho ivuga ko hari aho bivugwa ko ngo yatangiye guteza umwiryane mu bice byo muri hariya muri za Katanga. Uyu ni Patrick Muyaya ahangaha. Face à l'insurrection, pendant que les attaques menées par les éléments de la coalition CRP Zaïre sont également tenues en échec par les FARDC et entraînent leur dissimulation dans des camps des déplacés en Ituri, il s'est observé l'incubation du mouvement insurrectionnel en lien probable avec la FCM23, assimilé au groupe armé Bakata Katanga dans le Haut-Katanga, marqué par la dernière incursion dans les quartiers généraux du parc national de Pemba et la localité de Lusinga. Un indice considérable. En dépit de l'intoxication de la coalition d'agression rwandaise visant sa soustraction aux accords de cessez-le-feu, nos forces armées restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale dans le respect du droit international humanitaire. Uwo ni Patrick Muyaya, ngira ngo murabyumva neza mu gifaransa cyanjye gikedera ko yavanzemo n'iringara, yanyuzagamo rwose agacishamo n'iringara akarivuga, ariko ni amakuru cyangwa se nibyo yatangaje yasa nk'ushyira hanze avuga ko muri Katanga muri Republika Demokarasi ya Kongo ngo hatangiye ibikorwa by'ingabo ngo z'umutwe w'iterabwoba cyangwa se insurrection, ngo bikomeje ngo gukura ndetse no kwaguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo bikaba rero ngo bifitanye isano, ubyumve ko yisaba byegeka ku mutwe wa AFC M23, ngira ngo murabyumva neza, ngo wenda ngo ufitanye isano n'umutwe witwa ngo ni Bakata Katanga. Ikatanga murabizi ko amazi iminsi hacitse igikuba, hari umutwe witwaje intwaro bivuga ko ngo na Kabila ngatera inkunga kuko ngo ari hakomoka. Kabila yakuriye ubundi muri Fizi, ariko ubundi ubusanzwe Kabila ise na sekuru n'abanyakatanga. Ibi rero bivuze ko Kinshasa bafite ubwo bw'uko M23 yaba yatangiye kugaba amashami mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo isupporting ayo mashami mu buryo bwihuse, hanyuma bo bahere ruhande bakubite babangura bajye batangatanga Kinshasa bayifate mu gihe gito. Ubutumwa bwa leta bwagaragaje ko ngo hari icyo bita ngo ni incursion cyangwa se ngo kwinjira cyangwa gutera, ngo byabereye mu biro by'akarere ka Parc National de Upemba ndetse no muri localité ya Lusinga, ngo bigaragaza ko ibikorwa byabo by'ubwicanyi cyangwa se iby'iterabwoba ngo bitangiye kwaguka muri ako gace. Mu buryo bw'incamake rero hari umutwe w'ingabo ziterabwoba, ngo uyu mutwe ngo ushobora kuba ufite aho uhurira cyangwa se ufitanye isano na AFC23 cyangwa Bakata Katanga. Rero ngo bakaba bari gufatanya mu bikorwa by'intambara cyangwa se byo guteza umutekano muke mu bice bigiye bitandukanye. Ahangaha ni inkuru tuzanayo kugaruka mu makuru yacu ari imbere, turaza kuba tubibabwiraho 5/5. Ubwo rero ariko ku rundi ruhande bikavugwa ko muri axe za Masisi naho haraturuka amakuru ndetse akomeye cyane. Amakuru aravuga ko hari imirwano yabaye ku munsi w'ejo muri groupement ya Bashali Mukoto muri teritwari ya Masisi ahari muri Kivu y'Amajyaruguru. Bikavuga ko ngo ku munsi w'ejo humvikanye imirwano ikomeye hagati ya M23 ndetse na MRD na VDP Wazalendo. Imirwano ngo y'ibisasu biremere n'ibyoroheje yumvikanye cyane mu gace ka Kashuga, cyane cyane mu mudugudu wa Ibuga. Amasasu yumvikanye hafi umunsi wose, amasaha y'igitondo yumvikanyemo amasasu ndetse burinda bwira bakesurana, ngo byateje ubwoba bukomeye mu abaturage benshi ngo bagombaga kwihisha kubera urusaku rw'amasasu, ariko ngo nta nkuko bivugwa ngo rwose ngo nta guhungira ubwayo mu kiguna, kuko ngo nta buhungiro bari bafite, kuko bari bafite amakuru ko Wazalendo zamaze kugota ibyo bice bya Kashuga muri Bashari Mukoto. Ubwo ariko rero nta mibare yari yatangazwa yabaguye kuri uru rugamba hagati y'impande zombi, ubwo turaza kubimenya nabyo. Ariko ahangaha Kashuga turaza kugerageza kuvugana n'umuvandimwe uriyo atubwira uko situation imeze maginga ya, niba ituze ryagarutse turaza kubimenya, niba abitaragenda neza nabyo turabimenya. Muri Fizi abagera kuri 25 bari mutwe wa M23 ngo bishyikirije ingabo za leta ya Republika Demokarasi ya Kongo. FARDC nayo akakanya iri kubyigamba,
ni mu duce ngo twa Mikenge ndetse na Kakenge ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo yahaye itangazamakuru ku munsi w'ejo, umuvugizi w'ingabo mu rwego rw'ibikorwa bya gisirikare Sokora 2 Sud muri Kivu y'Amajyepfo yitwa Lieutenant Mbuyi Kalonji Rigani niwe wavuze ko abarwanyi bishyikirije ingabo za leta nyuma y'igitero cyo kwihimura cyakozwe n'ingabo za leta cyatumye Mikenge ndetse na Kakenge byongera gufatwa n'ingabo za Congo FARDC. Avuga kandi ko abo barwanyi bishyikirije ingabo za leta ndetse bitwaje n'intwaro zabo. Abo bahoze ngari abarwanyi bakiriwe n'ingabo za leta mbere yo kugezwa ku muyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri ako gace wabijeje ubufasha bw'ibiribwa n'ibindi nkenerwa. Reka twibutse ko ku ya 10 Werurwe ingabo za FARDC zatangaje ko zahanuye drone ebyiri za M23 Imikenge muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Na makuru rero ari guturukayo nayo atarakorerwa ubugororangingo ni byatangajwe n'igisirikare cya Congo M23 itarakomozaho ni ibiri kuvugwa ni ibiri gutangazwa. Ubwo rero nakakanya nicyo twabasha kukubwira. Turaje turebera hamwe n'uburyo ku munsi w'ejo ku cyumweru mu bice bya Uvira intambara iza kuba yaciye ibintu. Umusirikare muri FARDC yatutangarije ko agace kitwa Sange kagomba kugabwaho ibitero ku munsi w'ejo ndetse mu masaha ya karekare. M23 ngikirukanwa hangaha Sange ni ibitero bizagabwa n'abasirikare ba FARDC baturutse mu bice bya Uvira ngo barashaka gushushubikana M23 bakirukana muri Prede Rusizi, barashaka kwerekeza za Kamanyola. Ngira ngo murabizi ko hari ibirindiro bya M23. Ahangaha rero na makuru y'ibanga twahishuriwe tugomba kuba tunatangaza. Reka nse tuyinjiremo ubwo ariko turananyarukira mu bice bya Minembwe hariya hose ni Murenge turebera hamwe uko situation imeze. Tugaruke Warikare na Masisi turebe niki kiri kuvugwayo Igoma byifashe bite, niki kiri kuvugwa n'ahandi hagiye hatandukanye. Mbere yuko ibyo byose tubigarukaho, reka mbanze mbabwire ibitangajwe mu itangazo risohowe. Guverinoma y'u Rwanda ikomoje kuri biriya bihano bivuga ko bigiye guhabwa ingabo z'u Rwanda RDF ndetse ko rwose inkunga yahabwaga RDF igiye guhagarara. Ese byagira ingaruka ku Rwanda? Reka turebe icyo u Rwanda rubivugaho. Ni umuryango wa European Union byavuzwe ko rwose ushobora kuza guhagarika inkunga wageneraga ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro hariya za mu bice bya mu gihugu muri Cabo Delgado muri Mozambique. Ubwo rero guverinoma y'u Rwanda yaje kubikomozaho igaragaza ko kugira ngo ibikorwa byo kurwanya iterabwoba ingabo z'u Rwanda zirimo mu ntara ya Cabo Delgado bikomeze bisaba inkunga ihagije, mu gihe amakuru avuga ko uyu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi watangaga ishobora guhagarikwa, mu gihe bitangajwe ko iyi nkunga ishobora kuza guhagarikwa. Ibyatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro asubiza inkuru y'ikinyamakuru Bloomberg ivuga ko amasezerano y'inkunga y'amafaranga European Union igenera ibikorwa bya RDF i Cabo Delgado azarangirana na Gicurasi 2023 kandi ko nta mahirwe hari yo kongera iyo nkunga cyangwa se kongera manda. Hanyuma inkunga ya miliyoni 20 z'amayero niyo yemejwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize EU ubwo bahuriraga mu nama yabereye i Buruseli mu Bubiligi ku ya 18 Ugushyingo 2024. Yaje kurikira indi nkayo yemerewe ingabo z'u Rwanda mu Kuboza 2022. Ihagarikwa ry'amasezerano rikaba rije nyuma y'ibihano Amerika yafatiye RDF ishinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa M23. Yolande Makoro rero abikomozaho yavuze ko kuba u Rwanda rwakomeza kohereza ingabo zarwo mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Mozambique mu gihe byaba bikenewe koko bizaterwa n'inkunga ihagije kandi ibiteganyirijwe. Yasobanuye ko ingabo z'u Rwanda zagiye muri Cabo Delgado muri 2021 zibisabwe na leta ya Mozambique kugira ngo zifashe igihugu cy'ikivandimwe bityo ko amafaranga atari yo ya mbere. Avuga kandi ko ikiguzi ubutumwa bwa RDF Cabo Delgado butwara u Rwanda cyangwa se icyo kiguzi bisaba u Rwanda ngo gikubye inshuro 10 iyo nkunga ya European Union. Twasanze inkunga European Union ihereza RDF ku mwaka ari inkunga ya miliyoni 20 z'amayero. Nko ngo miliyari hafi 27 na hafi ntago zigeze kuri 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma yavuze ko umusaruro w'ubutumwa bwa RDF wigaragaza kuko abasivile basubiye mu ngo zabo, abana basubiye ku ishuri, ubucuruzi bwongeye gufungura, ishoramari rikomeye ry'abanyamahanga ryakomeje gukorwa muri kiriya gihugu. Yolande Makoro yagaragaje ko akazi kakozwe na RDF mu gushyira ibyihebe muri cyangwa se mu guhashya ibyihebe muri Cabo Delgado
kagiriye umumaro abaturage b'iki gihugu ndetse na kompanyi zahashoye imari mu bijyanye na gaze. Ashimangira ko gushyigikira igikorwa nk'iki si ubuntu bwaba buri kugirirwa u Rwanda. Yolande Makoro yunzemo ati mu gihe ubuyobozi bwa RDF bwabona cyangwa se bwabona ko imirimo ikorwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ikaboderega didashimwa, byaba bikwiriye gusaba guverinoma guhagarika ayo masezerano y'impande zombi yo kurwanya iterabwoba, ingabo zikavayo zigataha. Ni ibyo ngibyo rero u Rwanda rwavuze rugaragaza ko nta ngaruka nini mu by'ukuri rwahura nazo nyuma y'uko iyi nkunga bivugwa ko igomba guhagarikwa muri Gicurasi. Rwose nta ngaruka nini byagera ku Rwanda, nicyo bivuze ahangaha cyane cyane muri access za Uvira ahangaha ituze ryo ntaryo, abaturage imitima yarahagaze niko navuga. Kurindirwa umutekano na ziriya katanyama z'abazalendo n'abariya ba FDLR bakora nk'abakaranti voleri, ndetse ukirebera uko imbonera kure z'u Burundi zibatambagiramo, zibambura, zibagira ibiki, zibabuza amajya n'amaza. Ukareba uko FDNB ibagenza cyangwa se ibatwaza igitugu. Urabona ko abaturage rwose bari kwicirwa kurwara nk'inda nyuma y'uko M23 irekuye kariya gace ko mujyi wa Uvira ku muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha rero haravugwa amakuru y'uko itariki yo ku cyumweru, umunsi wo ku cyumweru tariki 15 hagomba kuba hari urugamba rw'imbaturamugabo. Ni urugamba rufite intego yo kwirukana M23 ngo misozi yunamiye umujyi wa Uvira igenzurwa n'uyu mutwe, dore ko ngo uyu twajijishije ngo urekuye Uvira nyamara ukiri mu nkengero zayo. Amakuru y'ibanga rero tugiye kugaragaza ahangaha, ndagira ngo yumve utera agatebe rwose mbere kujya mu kazi kawe wumve ibiri kuba. Ni amakuru mashya avuye imbere mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, niyo agaragaza ko ngo hashobora kuba hategurwa igitero kinini gishobora kongera gukaza umurego w'intambara umaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu. Umwe mu basirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nyine wahisemo kuganira n'itangazamakuru mu ibanga, ariko yahishuye byinshi. Anashimangira ko rwose nta kabuza kuri iki cyumweru tariki 15 Werurwe hateganyijwe gutangizwa ibikorwa bya gisirikare bikomeye kandi bigamije kwagura imirwano mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru akubiye mu nyandiko uwo musirikare yahaye imboni yacu mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuri uyu wa gatandatu. Mu butumwa bwe yatanze ariko adusaba ko rwose amazina atatangazwa ku mpamvu z'umutekano we, reka tubyubahe cyane ndetse Imana imuhe umugisha. Avuga ko hari gahunda ikomeye iri gutegurwa n'ubuyobozi bwa gisirikare bwa FARDC. Iyo gahunda ikomeye rero niyo ngira ngo mbahunze iyobera mbabwire. Yagize ati hari gahunda ya FARDC ikomeye cyane iteganyijwe gutangira ku cyumweru tariki 15 Werurwe igamije gutangiza intambara yagutse mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko akomeza bisobanura, icyo gikorwa cya gisirikare kizitabirwa n'imitwe myinshi isanzwe ifatanya na FARDC mu mirwano irimo kubera muri ako karere. Uyu musirikare kandi akavuga ko ingabo za Kongo FARDC zizakorana n'abafatanyabikorwa barimo ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, abarwanyi ba FDLR, abacancuro ndetse n'urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD rw'u Burundi ruzwi ku izina ry'imbonerakure. Anavuga kandi ko bishoboka ko ingabo za Angola nazo zishobora guparticipa muri iyi mirwano cyangwa se zishobora kuza kugira uruhare muri ibyo bikorwa. Izi mbonerakure zo ndaje mbabwire n'uburyo ziri gutorezwa hariya mu kibira, n'uburyo ngo zigomba kuza zifitiye amarere, zigomba kuza zigahangana na M23 ndetse zigarwanya M23 zikanenesha zigatera u Rwanda. Nk'uko aya makuru akomeza bivuga, igitero cya mbere nk'uko bivugwa ndetse n'amakuru rwose nkeneye ko mucakarongo mugasurinya kugira ngo ku munsi wo kwa mbere muzayambaze, nuko ngo igitero cya mbere gishobora gutangirira muri ako gace ka Sange. Aka gace ka Sange ni agace k'ingenzi cyane muri teritwari ya Uvira, kari mu kibaya cya Rusizi, muri Plaine de Rusizi muri teritwari ya Uvira. Si Sange gusa bazaba babomboreza nk'uko amakuru abigaragaza, nk'uko amakuru abishimangira, kuko ngo ingabo ziteganyije cyangwa se zirapanga gukomeza ibikorwa bya gisirikare zerekeza mu duce twa Kamanyola. Iyi Kamanyola FARDC coalition muri rusange, izo FDLR, abo bacancura aba CNDD-FDD, abo ba FDNB n'abazalendo, bose ngo bambariye urugamba ko bakubitira M23 hitwa Sange bakayishushubikana paka muri Plaine de Rusizi nyine bakayerekeza mu bice bya Kamanyola bakayibabaza.
ndetse siho gusa ngo hari n'ahandi hafi y'umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ari naho bagomba guhita bafungira tayari bagashinga icyitwa ibirindiro bagatangira kwerekeza imitutu y'imbunda ku Rwanda. Amakuru y'iyi ntambara cyangwa se yitegurwa ry'intambara yaje n'ubundi mu gihe intambara hagati y'ingabo za Congo FARDC rirwanya ubutegetsi bwa Alliance Fleuve Congo murambabarira. Amakuru aje mu gihe ingabo za Congo FARDC na n'ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ririmo M23 ndetse na MRDF twirwaneho rikomeje gufata ibindi ibice ndetse imirwano ikomeje gufata indi ntera mu bice byinshi by'uburasirazuba bwa Kongo. Ni imirwano ikomeje kugaragara cyane mu turere twa Minembwe, Ndondo, Masisi, Walikare ndetse no mu bindi bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo rero mu mezi ashize iyo mirwano yarishijeho gukomera, aho impande zombi zakomeje gushinjanya gutangiza ibitero ndetse no gukoresha ingufu z'amahanga muri intambara, aho ku ruhande rumwe leta ya Kinshasa ishinja imitwe irwanya ubutegetsi gukorana n'ibihugu byo mu karere, mu rundi ruhande cyangwa se ku rundi ruhande ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ribarizwamo na twirwaneho rikavuga ko rwose FARDC ikorana n'imitwe irimo FDLR n'indi mitwe yitwaje intwara ahangaha. Gusa kugeza ubu ndagira ngo aka kantu mukumve neza, amakuru ava mu bice by'intambara cyangwa se ari kubera imirwano aragaragaza ko ihuriro AFC M23 na twirwaneho rikomeje kugenzura ibice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru yanyije n'ibice Kinshasa isigaranye. Ibi rero bigatuma imirwano ikomeza gufata indi ntera mu gihe buri ruhande rushaka kwagura ibice rufiteho ububasha. M23 uretse ibyo ifite irashaka gufata ibindi, Kinshasa nayo uretse ibyo isigaranye irashaka no kwisubiza ibyatakaje. Byumvikane ko rero ari urugamba rw'amagasa rugomba kuba ruba hariya muri ziriya axes zose zitandukanye za Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Kugeza ubu amakuru ava mu bice bikuberamo imirwano aravuga ko hari tuze naho byakomeye. Ubwo turaje tuninjire aho biri kubera aka kanya. Ubwo ndagira ngo mubyumve neza rero, abantu barasesengura benshi bakavuga bati niba koko iyo gahunda y'ibitero yagutse yatangizwa nk'uko byatangajwe no musirikare wa FARDC bishobora gutuma intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo irushaho gukara cyangwa se gukaza umurego, bikagira ingaruka zikomeye ku mutekano w'abaturage ndetse no kwituze by'akarere kose k'ibyaga bigari. Ibyo ni abasesenguzi babivuga, ariko kugeza ubu ndagira ngo babwize kuri ko nta tangazo leta ya Kinshasa cyangwa se ubuyobozi bwa FARDC rirashyirwa hagaragara ku by'iyi gahunda ivugwa. Gusa amakuru akomeje gukwirakwira mu baturage by'umwihariko bo mu bice bya Uvira na Minembwe agaragaza impungenge ko imirwano ishobora kongera gukaza umurego mu minsi iri imbere, bakurikije ikijyanye n'imyiteguro biri ruhande ruri gukora hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero birumvikana ko turi ahangaha kubwanye kugira ngo tuzabwire icyahinduka, icyavugwa, icyatangazwa cyangwa se icyakorwa. Turi abambere mu bazabibabwira. Hanyuma imurenge rero abaturage imitima irahagaze, ni muri Kivu y'Amajyepfo kuva ku mwijoro ryo kuwa kane rishyira kuri wa gatanu tariki 13 Werurwe ngo haba igitero cy'ibisasu bikomeye cyagabwe na drone y'ingabo za Congo FARDC ngo kibasiye agace ka Mikenke gatuwe n'abanyamulenge. Wa muntu we cyangwa se mw'abantu mwe, ubwo naringize ngo nkurikiye n'umwe, ariko reka mbabwire mwese nkuko amakuru yizewe angeraho abivuga. Iyi drone y'ingabo za Congo FARDC yarashe ibisasu mu masaha y'igicuku cyo kuwa kane shyira kuwa gatanu ahagana saa 7 z'ijoro rwose. Icyo gihe umunsi wa washize hatangiye undi. Nubwo ngo ibyo bisasu byaraswaga mu gace gatuwe n'abaturage, amakuru yizewe yaragaragaza ko nta byangiritse bikomeye cyangwa se abantu bahitanywe nabyo byatangajwe. Rero niko ibyo niko byatangajwe kugeza ubu, nta kindi cyavuzwe. Gusa mu buhamya bw'umwe mu baturage wahaye imboni yacu amakuru avuga ko mu by'ukuri mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu drone ya FARDC yarashe ibisasu mu gace ka Mikenke. Gusa kubwo amahirwe menshi ntibyagize icyo byangiza gikomeye kuko ngo byaguye hafi y'ahatuwe, ntawe byishe ntawe byakomerekeje. Abaturage bavuga ko nubwo kuri wa gatanu mu karere k'ibiyaga bigari kose muri rusange murambabarira abaturage batuye muri ako gace bavuga ko nubwo kuri wa gatanu mu karere hose hiriwe ituze kandi ubuzima busa naho bwakomeje uko bisanzwe, impungenge ku mutekano zikomeje kuba nyinshi bitewe n'uko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera bikoresha ibisasu bya drone byagiye byiyongera muri aka gace mu minsi ishize. Muri iki gitero rero kibaye nyuma y'ibindi byabaye mu ntangiriro z'icyumweru, aho ingabo za leta ya Kongo zarashe ibisasu mu bice bitandukanye bya Minembwe. Muri ibyo bice rero harimo centre ya Minembwe, aho nabwo abaturage bagaragaje impungenge z'uko ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorerwa
bikorerwa hafi y'aho batuye bishobora guteza ingaruka zikomeye ku mutekano w'abasivile. Amakuru akandi akavuga ko akarere ka Minembwe n'ubundi n'imisozi y'Umurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange bimaze igihe birebana n'ibibazo by'umutekano muke, ahanini biterwa n'ibitero by'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa babo. Ibitero kandi byakunze gushyira mu kaga abaturage basanzwe cyane cyane mu bice bituwe by'imisozi miremire y'Umurenge, aho basesengura ibibazo by'umwihariko byo mu burasirazuba bwa Kongo bagaragaza ko ikoreshwa rya drone mu bikorwa bya gisirikare rigenda ryiyongera umunsi ku munsi, cyane cyane mu kugenzura cyangwa se kurasa ibice bituwe n'abanyamurenge. Icyakora imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeza kugaragaza impungenge z'uko ikoreshwa ry'izo ntwaro mu bice bituwe n'abaturage bishobora guteza ingaruka ku basivile. Hagati aho kandi abaturage muri aka gace bakomeje gusaba ko habaho ingamba zifatika zo kurinda abasivile no kwirinda ko ibikorwa bya gisirikare byakongera gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Nibyo ngibyo rero twavuga, gusa nubwo kuri wa gatanu umutekano ugaragara nk'uwifashe neza mu bice byinshi by'Iminembwe, abaturage baho bavugaga ko rwose bakomeje kuba maso bategereje kureba niba mu minsi iri imbere umutekano uzakomeza kuba mwiza cyangwa niba hazongera kubaho ibindi bikorwa bya gisirikare muri aka karere bishobora gusiga mu by'ukuri bongeye guteseka nk'uko basanzwe banabimenyereye. Aha rero ni muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa ku Ndondo. Rero sasa ahangaha ku Ndondo naho iminsi baye ibiri havugwa irasana hagati ya Wazalendo ndetse na FD na MRDP twirwareho, bikavugwa ko ndetse kuva mu ijoro ryo kwa gatatu ndagira ngo mbabwire ko barasaniye hariya muri ziriya access zo ku Ndondo, naho ni muri teritwari ya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Bikavugwa ko abaturage nabo ubwabo barabyivugira, abatuye muri ako gace ko ku Ndondo muri groupement ya Bijombo baravuga ko mu ijoro ryo kwa gatatu cyane cyane Abazalendo bagabye igitero ku baturage batuye ku Ndondo, ariko ni nako byari byagenze mu bice bya Uvira, kuko mu gace kitwa ngo ni Sange naho humvikanye ibikorwa by'Abazalendo ndetse bitwaje intwaro. Byumvikana ko rero ahangaha muri access za teritwari ya Uvira ahenshi hari ikibazo cy'umutekano. Hanyuma amakuru rero agakomeza avuga ko ubwo uwo muturage yatanze ubutumwa avuga ko rwose mu ijoro ryo kwa gatatu ndetse n'iryo kwa kane abajene 7 bo muri Wazalendo ngo bahasize ubuzima nyuma y'imirwano yabereye hano ku Ndondo. Akomeza avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bari bagabye igitero bagamije kwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse no gusahura amatungo yabo arimo inka, ihene n'intama, nk'uko byagiye bivugwa kenshi mu bitero byagiye bigabwa muri ako karere. Gusa ngo ubwo icyo gitero cyatangiraga MRDP twirwareho yahise itabara abaturage maze imirwano iratangira. Iyo mirwano yarangiye rero ndetse no ku munsi w'ejo byari byavuzwe ko ngo bakozagijeho akanya gato mu masaha y'igitondo, ariko nagira babwire ko aka kanya nta mirwano ikiri kuvugwa. Ubwo rero abaturage bavuga ko imirwano yabereye cyane mu gace kitwa ngo ni Mutimba, ni mu Mitamba, ni hafi ya Mugeti, ndetse ngo abarwanyi b'Abazalendo bahatesekeye mu buryo bukomeye. Aha Mitamba ngo imirambo cyangwa se mahiti y'Abazalendo uwabara ntiyabivamo, biteye agahinda cyane. Hanyuma aha ni muri Kivu y'Amajyepfo, ni munyemere noneho ninjire mu makuru ari kuvugwa hariya mu ishyamba rya Kibira yabaye Kibira yashoberanye, Kibira yongeye kwifashishwa mu gutyaza imbonera kure n'abarwanyi bandi bavuga ikinyarwanda. Bari gutozwa ngo n'aburuhu rwera ndetse n'abandi batandukanye, bari gutozwa banahabwa indi ideology cyangwa se indi ngengabitekerezo, bari kongera kwangishwa u Rwanda, dore ko ngari nacyo kibanze kiri kuganirizwa izi mbonera kure ziri gutorezwa mu Kibira, aho za nkuba nizongera zikabakubita. Hari inkuba twagiye tuvuga mu minsi yashize ngo zagiye zikubitira FLN ndetse na za Rudurunana hariya mu Kibira bafatanyije n'ibonera kure birumvikana, ariko kandi na FDLR nyine na za FDNB. Bikavugwa neza ko rero n'amakuru aturuka mu iki gihugu cy'u Burundi mu ishyamba rya Kibira riherereye muri komine Bukinanyana, ni mu Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, ngo hari kubera imyitozo ya gisirikare ikomeye iri guhabwa imbonera kure zari zoherejwe ku Rwanda muri Republika Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni imirwano rero imaze ibyumweru birenga 2. Abaturage baturiye ishyamba rya Kibira babwiye imboni yacu ko hari n'abanyamahanga bari guhabwa iriya myitozo bambaye imyambaro ya gisirikare ya FARDC ndetse n'iya FDN b'igisirikare cy'u Burundi, ngo kugira ngo bigaragare nk'aho hari ibikorwa bisanzwe bya gisirikare
gute? Aha bikavugwa ko ngo ari ingabo z'amahanga, hari ingabo z'amahanga aragira ngo tugaceho umurongo. Ndashaka ko muri comment mubwira izo ngabo mukeka ari izihe. Hari ingabo z'amahanga ziri muri iyo myitozo ariko mu rwego rwo kujijisha cyangwa se gupretendinga ngo bambaye imyambaro ya gisirikare ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ngo kugira ngo bigaragare cyangwa se bigaragare nkaho ari ibikorwa bisanzwe bya gisirikare. Bivugwa ko bamwe muri bo rero bavuga igiswahili, Kirundi, Kinyarwanda cyangwa se Igifaransa, birumvikana ko bitoroshye. Abaturage rero bakavuga ko imodoka za gisirikare ziza cyangwa se ngo zizanira ibiribwa n'ibindi bikenerwa abari muri iyo myitozo, ndetse ko rimwe na rimwe rwose abaturage bategekwa gutanga ibiribwa byo kubagaburira. Abaturage kandi ngo babujijwe kujya gusarura imyaka iri mu mirima yabo mu kibira, ibintu bibatera ubwoba ndetse n'agahinda. Umwe mu baturage wabikomojeho ati ntitukigera mu mirima yacu mbere y'uko ibi bikorwa bitangira, batubwiye ko hazaba imyitozo kandi ko tutagomba kugira ubwoba, ariko ubwoba burahari kuko ntidushobora gutuza mu gihe duhora twumva amasasu. Twabaye nk'ababyihanganira kuko nta yandi mahitamo dufite. Amakuru akavuga ko abasirikare b'u Burundi aribo batanga imyitozo babifashijwemo n'abatoza b'abanyamahanga ngo barimo n'abazungu ab'uruhu rwera. Bikavuga ko rero imyitozo n'undi igamije gukaza imbonera kure ndetse n'abambari bazo kugira ngo bazabe abantu bafite imbaraga zidasanzwe ku mirongo y'urugamba, aho bazaba bari kurwanya umutwe wa M23 ndetse bagafatanya no mu gutera u Rwanda bafatanyije na FDLR ndetse na FARDC mu mugambi wa Tshisekedi ndetse na Jean-Luc Habyarimana n'abandi bafatanyabikorwa barimo Bakayumba Nyamwasa. Ubwo nabi byabo ndaje mbabwire. Ubwo ariko rero muri Fizi haravugwa ubugambanyi. Fizi haravugwa ubugambanyi, haravugwa amakuru ashobora kuba yaca igikuba muri M23 ndetse n'amakuru ashobora kuza gutuma rwose M23 isabwa ikintu gikomeye. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari abasirikare barenga 20 ba M23 bivugwa ko ngo bishyikirije ingabo za leta ya Kongo hariya Ifizi kuri wa 4 tariki 12 Werurwe. Amakuru atugeraho ndetse aravuga ko abagera kuri 25 bari mutwe wa M23 bishyikirije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu duce twa Mikenge ndetse na Kakenge ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo rero ryashyizwe hanze kuri wa ndetse no ku wa gatatu byari byavuzweho ariko ntibyibandwaho. Umuvugizi w'ingabo mu rwego rw'ibikorwa bya gisirikare Sokora de muri Kivu y'Amajyepfo yitwa Lieutenant Mbuyi Kalonji Regan ni bavuga ko aba barwanyi bishyikirije ingabo za leta nyuma y'igitero cyo kwihimura cyakozwe n'ingabo za leta hariya muri ziriya axe cyatumye Mikenge na Kakenge ahangaha rero byongera gufatwa n'ingabo za leta Kongo FARDC. Avuga kandi ko abarwanyi cyangwa se ngo bashyikirije ingabo za cyangwa se bishyikirije ingabo za leta bari kumwe n'intwaro zabo. Aravuga ati rero uwo ni Kalonji Regan ati aba bahoze ari abarwanyi bakiriwe n'ingabo za leta mbere yo kugezwa ku muyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri aka gace wabijeje ubufasha bw'ibiribwa. Reka twibutse ko tariki 10 Werurwe ingabo za Kongo FARDC zatangaje ko zahanuye drone ebyiri za M23 hano Mikenge ni muri Kivu y'Amajyepfo. Birumvikana ko rero ahangaha ngo banahakoze operation bahava ngo hari ingabo za M23 zirenga 25 cyangwa se zijya kuri 25 ngo zahisemo kujoininga FARDC. Aya makuru murayumva mute? Ndashaka ko dusangira igitekerezo. Hanyuma ikindi kiri kuvugwa kurwanya ADF ngo byatumye ngo byaribagiranye ngo FARDC gukoresha imbaraga nyinshi mu ntambara yabo na M23 ngo kurwanya ADF mu gitwa Operation Shuja ngo basa nkaho rwose ngo babisoje kandi ntacyo bakoze, bikavuga ko ngo bahangayikishijwe na M23. Birakomeye cyane. ADF ni umutwe ugendera ku matwara ya Kislam ukorera muri Kivu muri Ituri, ariko kandi iyi ADF mw'abantu mwe yakomeje kuba ikibazo gikomeye ku mutekano w'abaturage bo muri biriya bice.
Ikisangani umunyamakuru Serge Sindani yarekuwe nyuma y'iminsi 10 yafunzwe. Uyu nguyu rero ni umunyamakuru yari yarafashwe ku itariki 3 Werurwe 2026 mu mujyi rwagati, afatwa n'abakozi ba ANR ni Ikisangani kugeza ku tariki ya 9 Werurwe yari yarimwe uburenganzira bwo kuvugana n'abandi bantu harimo n'umuryango we ndetse nabo bakoranaga bya hafi cyangwa se bakorana mu kazi. Impamvu yifatwa rero yamenyekanye kuwa mbere ushize ubwo umwunganizi mu mategeko yemererwaga kuvugana nawe. Maître Christian Kambi avuga ko rwose umukiriya we akekwaho kuba yaravuganaga n'abantu bashyigikira umutwe wa M23 nk'uko abo muryango we babivuga. Yitwa Serge Sindani rero yarakiri mu itsinda rya WhatsApp ryitwa ngo ni Generation Nanga, ariko abamuzi bavuga ko iri tsinda ritagikora kuko ryarahagaritse ibikorwa nyuma y'uko Colonel Nanga yifatanije n'umutwe wa M23. Kugeza kuri rero Serge Sindani yamaze kurekurwa, kandi mu by'ukuri kuri iyi nshuro ku munsi w'ejo ku mugoroba yari yatangiye kwitabwaho mu rwego rwo kwirinda ibibazo by'ubuzima nyuma y'iyo minsi yari amaze afunzwe, dore ko gufungwa hariya bisobanuye kwicwa urubozo. Iri fatwa ryabaye nyuma y'amezi make gusa, yaraherutse gufungwa indi nshuro iminsi 3 azira ko yari yashyize ku mbuga nkoranyambaga ifoto ye bwite yafatiwe ku rugamba cyangwa se ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani, aho hagaragaraga mu by'ukuri n'ibikoresho bya gisirikare. Ahangaha rero icyo cyaha yari yakizize. Hanyuma reka turebere hamwe ibya Eddy Kapende Faustin. Uyu ngo yatawe muri yombi, ni ibintu byamaze kuba confirmed. Uyu rero Eddy Kapende, General Eddy Kapende Faustin yatawe muri yombi. Uyu ni umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka Katanga, yafatiwe ejo bundi mu by'ukuri mu bice byo muri Kolwezi mu ntara ya Lualaba, ngo ahita ajyanwa Kinshasa. Uyu Kapende rero akaba mu by'ukuri ari kubazwa ibibazo byinshi. Hanyuma ugareka mbabwira impamvu nyamukuru yatumye Kapende afatwa. Ese ni muntu ki umuzi, n'icyo wamumenyaho? Reka nyikubwire. Uyu ni umuntu ufite amateka akomeye cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu buyobozi cyangwa se ku buyobozi bwa Laurent Désiré Kabila, se wa Joseph Kabila. Uyu musirikare wigeze kuvugwaho inkuru ikomeye cyane mu mateka y'urupfu rwa Laurent Désiré Kabila, wari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu myaka yashize. Uyu yongeye kugarukwaho ku mapaje makuru aremereye cyane. Agarutsweho ni mu mateka y'igicwa rya perezida Laurent Désiré Kabila. Uyu rero noneho yongeye kuvugwa n'amakuru aturuka cyane mu mujyi wa Lubumbashi. Ni avuga ko uyu General Eddy Kapende yabataye muri yombi n'inzego z'umutekano za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nubwo amakuru rero akomeje kuvugwa mu bitangazamakuru no mu nzego zitandukanye z'umutekano, kugeza ubu nta tangazo rya leta cyangwa ry'igisirikare riratangaza ku mugaragaro impamvu y'amakuru yifatwa rye ndetse naho afungiwe. Hanyuma General Kapende, uyu ni umwe mu basirikare bagize uruhare rukomeye mu mateka y'igisirikare cya Kongo, cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa perezida Laurent Désiré Kabila mu myaka y'1996, mu mwaka w'1998 n'itangiriro rya 2000. Yari umwe mu bantu ba hafi b'uyu muyobozi, aho yakoraga nk'umujyanama we mu by'umutekano ndetse akamufasha no mu bikorwa bya gisirikare. Eddy Kapende yamenyekanye cyane mu gisirikare cya Kongo mu gihe cy'intambara ya mbere n'iya kabiri ya Kongo, igihe ingabo zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila zarwanaga n'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Ni nyuma y'ifatwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'1997, Kapende yakomeje kugira uruhare rukomeye mu mutekano w'umukuru w'igihugu, ndetse ko rwose ngo yanabaye no mu miyoborere y'ingabo za leta. Izina rye rero ryongeye kuvugwa cyane muri 2001 nyuma y'igikorwa cyo kwica Laurent Désiré Kabila ubwo yaraswaga akagwa mu biro bye Kinshasa. Nyuma y'icyo gikorwa cyateye urujijo rukomeye mu gihugu, General Eddy Kapende Faustin yafashwe akekwaho kugira uruhare mu mugambi wo w'iyicwa rya perezida, aza gukatirwa igihano cy'urupfu. Nyuma y'imyaka irenga 20 yafunzwe, muri 2021 Perezida Tshisekedi yafashe icyemezo cyo guha imbabazi bamwe muri bari abasirikare bari bafungiye muri dosiye y'iyicwa rya Laurent Désiré Kabila, barimo General Kapende. Cyo cyemezo rero cyatumye arekurwa asubira mu buzima busanzwe ndetse anasubizwa mu gisirikare cya FARDC. Kugaruka kw'amakuru yuko yaba yongeye gutagwa muri yombi rero biri gutera impaka n'ibibazo byinshi mu nzego za politiki n'umutekano muri Kongo, cyane ko ari umwe mu basirikare
se bafite amateka akomeye mu gihugu. Basesenguzi rero mu bya politiki bakavuga ko niba aya makuru yemejwe ku mugaragaro bishobora kongera gukurura impaka mu mateka cyangwa se ku mateka y'urubanza rw'iyicwa rya Laurent Désiré Kabila, kimwe n'imiterere y'imiyoborere n'umutekano mu gisirikare cya Kongo muri iki gihe. Kugeza ubu rero haracyategerejwe itangazo ryemewe n'ubuyobozi bwa leta cyangwa igisirikare cya Kongo risobanura neza ukuri kw'ifatwa rya General Edi Kapende, impamvu yatawe muri yombi ndetse n'icyo amategeko ateganya ku rubanza cyangwa se mu rubanza rwe, niba koko ari mu maboko y'inzego z'umutekano. Ni ibihwihwiswa cyangwa se n'ibivugwa, ariko na gihamya cy'uko ari ukuri ndaza kukibaha mu makuru yacu ari imbere. Reka mbabwire gusa ntimubane natwe hano kuri News Lab TV nimujye kure. Hanyuma ngo turakomeje turebera hamwe n'ibijyanye n'umugambi wa Perezida Tshisekedi afatanyije na Jean-Luc Habyarimana, n'umuhungu wa Perezida Juvenal Habyarimana, ndetse n'abarimo Faustin Kayumba Nyamwasa. Perezida wa Kongo Tshisekedi ari gukorana n'umuryango wa Juvenal Habyarimana utuye mu Bufaransa ndetse na Faustin Kayumba Nyamwasa uba muri Afurika y'Epfo, ngo kugira ngo banoze ubufatanye mu bya gisirikare bukomeje cyangwa se bugamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Nk'uko amakuru aturuka mu maboko mu masoko atandukanye abivuga, uwo mugambi wubakiye ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, bashaka kubaka ihuriro ryagutse ry'imitwe irwanya leta y'u Rwanda. Mu izingiro ry'uyu mugambi harimo umuhungu wa Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, amakuru amugaragaza nk'umuntu ushobora guhuza ibisigisigi bya Hutu Power hagamijwe guha icyerekezo gishya ihuriro ry'abarwanya leta y'u Rwanda. Aya makuru kandi akavuga ko mu ruzinduko Jean-Luc aherutse kugirira i Kinshasa yahuye n'umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi mu by'umutekano, Désiré Kashimir Ebelande Kolongere. Nk'uko abamenye iby'uko guhura babivuga, Ebelande yagejeje kuri Jean-Luc ubutumwa bwa Tshisekedi bumwizeza ko hari umugambi uri gutegurwa wo gukora ihuriro rikomeye rya gisirikare rizahangana na AFC M23 nyuma yaho ritangire kugaba ibitero ku Rwanda. Amakuru yemeza ko Jean-Luc ateganya cyangwa se yafatanyije n'abayobozi bo muri Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru muri Kongo bashyizeho urubuga rwa Extra Africa rugamije kweza izina rya Habyarimana, kwibasira leta y'u Rwanda ndetse no gutangaza ubutumwa bushyigikira gahunda za Tshisekedi muri aka karere. Umugore wa Habyarimana Agathe Kanziga n'abandi batsimbaraye ku ngengabitekerezo ya Hutu Power bavuga ko cyangwa se bavugwaho kugira Jean-Luc inama yo guhindura izina rya FDLR ikitwa FCLR ndetse ni Front Commune pour la Libération Rwandaise. Ikigamijwe rero ngo ni uguhindura isura FDLR ifite mu maso y'umuryango mpuzamahanga, ariko amakuru ahamya ko FCLR yo yagumana ingengabitekerezo n'imiterere ya gisirikare nk'ibya FDLR. Bivuze ko no guhindura mu by'ukuri icupa ariko umuvinyo cyangwa se umwenge ukiri wa wundi. Gahunda yagutse rero ya leta ya Kinshasa ikubiyemo mu by'ukuri guhuriza hamwe abarwanya leta y'u Rwanda binyuze mu guha indaro abanyapolitiki ndetse nabo mu rwego rwa gisirikare bahunze kugira ngo bazashobore kugira imbaraga nyinshi. Tshisekedi rero akaba yerekeje amaso kuri Nyamwasa aho zari umwofisiye mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF, nyuma akaza gushinga umutwe wa RNC. Amakuru akavuga ko Nyamwasa yagerageje guhuza imitwe yitwaje intwaro ya politike n'icengezamatwara kugira ngo byifatanye mu kurwanya leta y'u Rwanda. Amakuru akavuga ko cyane cyane mu rugendo Nyamwasa yagiriye Kinshasa muri Nzeri 2024 yahuye n'abayobozi bo muri FDLR baganira uko bakongerera imbaraga ubufatanye buri hagati yabo. Abayobozi bo muri Kongo kandi baza amakuru bakaba bavuga ko Nyamwasa avugana bihoraho na perezida wa FDLR ariwe Gaston Iyamuremye uzwi nka Victoire Byiringiro, banasobanura ko uyu mubano ari inkingi ya mwamba mu mugambi wo guhuza RNC na FDLR. Icyemezo rero Byiringiro yafashe muri Mutarama 2026 cyo kugena muramu we Cyprien Ngabo nk'umuhuza wa FDLR n'itsinda rya RNC riyobowe na Frank Ntwari gifatwa nk'ikindi kimenyetso cy'umubano uri gukura hagati y'impande zombi.
Amakuru yemeza ko ubu bufatanye cyangwa se ngo butatangiye vuba, ahamya ko ubwo mu ntangiriro za 2025 Byiringiro yohereje umunyamabanga cyangwa se umunyamuryango wa RNC uba muri Canada Emmanuel Hakizimana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo avuganire FDLR mu nama yarwanyaga leta y'u Rwanda. Bivugwa ko iyi nama rero yari igice cy'ubukangurambaga bumaze igihe bwo guhuza abanyarwanda leta cyangwa se yo guhuza. Bivugwa ko iyi nama yari igice cy'ubukangurambaga bumaze igihe bwo guhuza abarwanya leta y'u Rwanda bamaze igihe baracitsemo ibice binyuze mu nkunga y'imari n'iya politiki ituruka mu bantu ba hafi ya Tshisekedi. Ibikorwa byo gushaka abayoboke bajya mu ihuriro rirwanya leta y'u Rwanda byakajije umurego, harimo abashyigikiye FDLR baba muri Uganda n'abavugwa cyane muri RNC nka Charles Kambanda, Eugene Gasana na Christine Uwizera Coleman. Ayo makuru kandi akavuga ko umugambi wa Tshisekedi utakiri mu ibanga kuko akomeje guha FDLR ibikoresho, kwegera abagize uruhare cyangwa se abagize uruhare muri jenoside cyangwa se abafitanye isano nabo, gushaka guhuriza amatsinda yanga leta y'u Rwanda mu mugambi umwe ndetse no kuyirwanya.